Umugoroba mwiza abakunzi wa Face TV, uyu mwaka tubageza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitwereka impinduka z'isi. Hano duhagaze ni mu ntara y'Amajyaruguru aho turi kureba ikirunga cya Nyiragongo gihana umupaka w'u Rwanda na RDC cyangwa se na Congo, aho kirimo kuruka, aho abaturage bavuye mu ngo zabo ndetse bakaba bari ku musozi wa Rubavu. Mushobora kwibaza rero ngo ni biki byabaye, ariko turagira ngo tubibutse ko ikirunga cya Nyiragongo gihana umupaka n'u Rwanda, ariko kandi kikaba kiri muri Congo, ko cyatangiye kuruka, cyatangiye gutanga ibishashi cyangwa se ibyo twita umuriro muri rusange wo mu nda y'isi, ariko kandi nta mutingito wari waba, ibyo bita mu gifaransa tremblement de la terre. Ni ukuvuga rero tremblement de la terre ni ukuvuga igihe habayeho umutingito, igihe habayeho imyivumbagatanyo yo mu nda y'isi, ariko turagira ngo tubabwire ko cyatangiye kuzana ibintu by'ibishashi, cyane cyane ko abaturage muri Congo bagera kuri 80 batangiye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Aya ni makuru twa tubafite muri kano kanya, turagira ngo mujye munyarukira no kuri channel yacu, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bibageraho 5 kuri 5. Ndabashimiye.